mga babayakan, mga lakiakan, mga luksakan, mga aryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Si sagyang kay masa tanoy manto na da isar tano wabanya di kasusaksi giyesu masa aayada na kada-kada lang ko mga Muslim na inisya niran na suwaga meran sa tali abayran pitunda si kaman na mga tali kuda niran. Giyesu masa tanoy manto sa mga Muslim na ayad na kada-kada lang kirana sabab ko babayran si ko dunia. Sebab ko babayran si kumait aparahisan sa giyang kaya dunia na ini bitadira na sa kababaan o mga paliran so agamayran mga luksak na mga pagariakan. Yesu masa tano so kasus sabaad ko mga Muslim. So kadakalanan si ko mga Muslim. Na miadada na giyang ko to atadan tadmiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miadada na giyang ko to panarigiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira adna makinang laniran. Na miada kiranda na giyang ko to adya ni kambelingan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayada na sen aniran na so mga bugariran. Ayada na sen aniran na so mga tamukiran. Na kialipatan niranda na so Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan na mga pagariakan. Wallahil azim, wallahil azim, wallahil azim. So kalang-ulang wano kap kagiling-giling aging kay dunia na tanan sa tangan Allah subhanahu wa ta'ala. So kalangwano kap kekuatan kung aninsa na maparilak tanasian sa tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Danganin asyai ama paruling kababayakan laki akan inun tanasipunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sumasa tanoy mantu ay gira mana na makikinalan sa manusia na miadao na giyang kota niya ni kapalunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ay ako na tanda askanap kababayaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nambole ka at talang ni kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na pinayon tanong yan. Pinayon tanong o Allah subhanahu wa ta'ala andai ka pumangni tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Man madaqqa ala babi lam aftah lahu bab. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadan sa tao adi mana nagutok si ko paminto anak na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Na di kurun lakaan nagyang ko ta paminto anak na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nuton apa mak uditano mamakarane si ko Allah. Uditano merunda-rundan si ko Allah. Uditano palada su Allah subhanahu wa ta'ala si kung nganin nakinang lantano. Na margan obatano maparole sungan nakinang lantano. Mga babayakan mga luksakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala natanto kumadaka lama katiruyan. Adnya ni paginwinu si kamanan yan nakalang-ulang wano mga kaadnian. Yan deman ay mbaloy tano asitan wakil sumasarig si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanong mbaloy asulang-ulang wano kinanglantan na si tanong puno na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim kadadaan ay manin na barak tanong makabagay ko langon akinanglantano inuntana sibunan sa idin wallah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan si ko agama wallah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. La tas'alanna min bani Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la yughlaqu. Inna Allaha yaghdab hina tarakta su'alahu wan nasu hina yus'ala yaghdab. Ayat tigu Allah subhanahu wa ta'ala mga urip nakan. Di kanu ay mananya di perunda-runda si mga manusia. Di kanu di perunda-runda si mga manusia. Si kanu perunda-runda na si Allah subhanahu wa ta'ala. Inu tuwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Amaya tigu Allah subhanahu wa ta'ala kadikan urakan mamangni. Dikan urakan merunda-runda na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi ladima tigu Allah kakirarangitan akan sekanudan. Na upama tigu Allah kayamanannya na sekanu merunda-runda sikuma manusia. Na amanannya nagenggo tama manusia na kisungudan sekegudkan wirana tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia na upama kumaminti na kapumangni akhiran pagari kulayakan. Pamaku maminti na genggo to adiran ka perunda-rundan na wallahi alazim kaya manan anda mabtadiran ay kegud kairan wana ugaid na Allah subhanahu wa taala na may katali kudan ka Allah di ka mamangni si ku Allah subhanahu wa taala na nama mabtadika na kirangitan ka Allah subhanahu wa taala. Mga pagariakan si ku agama Allah subhanahu wa taala mabalitan mo kaya si ku mabalitan asulang-ulang wano makinahanglan tano sa giyang kaya dunia. Lo asulang-ulang wano kap keling-giling tano sa giyang kaya dunia. Na mabaloy asitano di marundan-rundan. Sitano di maprundan-rundan na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ya ibna Adam. La takhafanna fawatar rizki.
ma damat khazaini mamlu'atun wa khazaini la tanfaddu abada. Ya ibnu Adam atigu Allah subhanahu wa ta'ala hikmatan wadam. Hai buatan wadam hai mangurip nak natigu Allah subhanahu wa ta'ala. Dikanup kala katigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ubay manana kelengan sungani nakalakar kanu ilmu atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Dada nabotu ka kelengan atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadan sakadaka dakawa paladang kasih ku Allah. Sadan sakadaka dinga dika perundar-undar si ku Allah. Nakala mambu alimur kau Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibnu Adam la takhaf min sultani ma dama sultani baqin wa sultani baqin la yanfaddu abada. Hai buatan akana, buatan wadam atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Dikanup kala ko kala kani kadatu, kala kani bantugan, kala kani limu, kala kani gagaw, kala kani rizki. Mata natigu Allah, kau pamakos kanu na mamintini magian ko tak kapaladan yuraka natigu Allah subhanahu wa ta'ala. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala. Pisaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Kadadain aka kelengan agian kan limu aka natigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan, mga luksakan, mga pagariakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si tanu amanan yan. Napalada sulangun mga awidakal tanu siku Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala nakalanguan taman na keganyan mga pagariakan siku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay buatan wadam na piasa dakar kaso kalang ulang wano kinanglan kasageng kaya dunia. Ay buatan wadam na piasa dakar kaso kalang ulang wano kinanglan kasageng kaya dunia. Dika diindukawa tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Di ngaman na prasaras ya ginawang ka tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man na kanaba mapmamana ni na paguntud ka sa walay. Ay mapmamana to na punggalabakan ka sukugagang ka. Wanaw gayad na sadun sa kaparuling ka na ginanaki inibagir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba igiran niya kaparuli ka sa dakaw naman na niya na masulub. Dakaw naman na masuat na pianditan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ka na niya paruling ka na ginan ipinaka mapiar ka mga pagariakan. Mga babayakan na si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mga laki akan, mga luksakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tanu akia tarang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tanu al-sulangu numa kinanglantan na si tanu di penuh na si Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanu mapersi ko mga tao at tialiku na niranda na si Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanu mapersi ko mga tao at tialiku na niranda na si Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanu mapersi ko mga tao ay ini betadira na si mga kababayan na paliran sa agama. Ini betadira na si mga kababayan na paliran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lini pataniranda na sukala akadatu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala boleh tanwa tarang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tamana kisusugun Nabi sallallahu alaihi wasallam sakap boleh tanwa tarang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Api atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sukinang lani watimus na pamangnya ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Sakatawa sahabam ya kau masih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Antun ay pinaka mabegera doa sedua si kamana natatarim anu Allah subhanahu wa ta'ala mga oras. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si atigian ka mana kerami si ko kagawi. Ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kadua na si atigian ko mga oryan o ay mana 5 waktu sambayang. Mga babayakan mga luksakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baluin tanu asuma kinanglan tanu. Baluin tanu asuma kinanglan tanu si ko oryan penudutan na rongkang galabakan na mapalatinus Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lebur-lebur nyalak tanu sungani na kinanglan tanu. Wallahi ladhim kau pamau gina ni mambetatenu. Nap boleh tanu aki amia karanirani si ku Allah. Nap boleh tanu ap kebayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nadini kabaling ka ap kebayaan kau Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi ladhim ka sudin suwallay miseksiun. Ay pengandeg kau langon umah malaikat saging kaya langit. So Allah subhanahu wa ta'ala namia tiroyat si ku Jibril. Igira ko na kaya babayaan Allah subhanahu wa ta'ala sa katawa manusia na pakitala na si Jibril. Ya Jibril, ya Jibril. Na mata-mata na si pula na kaya babayaan ako na kababayaan kas kanyan. Na kababayaan kanyan o Jibril. Idha ahabballahu abdan fanada Jibril alaihi salam. Fayuhibbuhu Jibril fanada Jibril ahlas sama. Na mananawag si Jibril alaihi salam. Si isamanan ni natampar sa pelangitan na tiro ng kumamalaikat. Amat-amata na suwallah na kababayan niya sa katawaripan na kababayan us kanyan. Kababayan us kanyan. Nagyan ko tuwa langon ng mga malaikat sa isa langit tampar sa pelangitan. Na kababayan nila nagyan ko tuwa sa katawa manusia. Mga pagarakan si kawagama Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaguntong agisutaw. Miyaguntong agisutaw. Apad sirang ko amanan yan. Na di pangandago mga malaikat sa tampar sa pelangitan. Miyaguntong sutaw ay amanan yan. Napad sirang si mga tao ada lagi dila na kababayaan Allah. Agop kababayaan ng mga malaikat yan.
Pemanginin tanu si ko Allah Subhanahu wa taala agian kaya poso tanu na beloy ayam pada lemuna su Allah Subhanahu wa taala boleh aso kau yag tanu na paguyog tanu sa agian kaya dunia paguyog tanu sa agian kaya dunia na beloy aso Allah Subhanahu wa taala direk tanu ada mengalok sa kanago mga pagaryakan. Pemanginin tanu si ko Allah Subhanahu wa taala peddanunan si mga tao ang mga muwafakin, mga mukhlasin. Papadala mong kirano wallah Subhanahu wa taala gyud nguto ikhlas. Siguro dikanggel bekasi ko agama wallah Subhanahu wa taala. Kapan tagan tanu kapatay ang masasuat tanu so Allah Subhanahu wa taala. Makasultano si ko surga al-jannatul firdaus al-a'la. Si ko man surga wallah Subhanahu wa taala.